Ya ijo dapat pikiran bertulang dapat marah mang dulu itu. Itu ngomong itu Pak. Ini ada. Ini dia teman-teman. Kalau kita lihat mungkin yang paling tua yang ini ya. Ini. Yang ini sudah pakai nisan salib. Berarti sudah Kristen ya. Tomo. Baru ini dung mati mana yang katina. On berarti opungon anaknya putom. Tahu pahupuna do. Pahupuna teh. Oh anak nadang mangkati mana. Oh. Pahupuna alai pahupuna pe aha. Pahupu paluaran. Oh lolo. Jadi na dua dong goraje so patulunyon na masuk agama Kristen non. Jadi malo ni baga satano. Oh iya bete. Malo ni bagasan batu halon na dua. Ya, halon na dua. Dia mau lo kata geleng-gelengon. Istilah mau kalholi. Oh kalholi nama teh. No masa dapok ba. Masa boy dapok bagi muna. Edak sarupa sudah. Oh iya teh. Edak sarupa. Ali si keluarga si Daputar sudah. Oh loh, keluarga ni kapo paranyom no. Oh. Berarti nih pepida nama dong yok kali bamu sana teh. Ido. Molo halak tulang sendiri. Ang do garis keturunan. Adong, Shannon dog no. Oh. Pajongga. Alana anak nio si pai tu di. Anak ninon. Si nomor tu. Oh lolo. Berarti on maranak datang sun. Marana. Nyo tulang ngarok kuwering kanong mago. Dang isi be ahan na kan permul-mulon nih ke atak na. Pakai selendang. Iya jo. Nyo kana katutuk non. Tutup nai na hari. Non on. Tutup nyokyan. Oh negatif teh. Naror mahami au nang sei songoni mana
Ay dalmet do na to nga sasongon rumah bata kin na. Oh lo. Ibay mo ni son. Oh. Ido. Tutu dokyan di. Kira-kira non nakiperjuli lo tulang nga sa dililing. Nga sa dililing. Di ba do kuno ay ngalana. Abad ke-15. Sa 400 ate. Ya. Pama. 470 tahun mo. No. Wah. Ako lang, no naman yung kalon. Tano, titik harazon na. Nga dua ka pala di sa ngayon. Bekas ahanyok yan, ajang nyo. Di siya mas renay. Iya. Tomok to, ngalay tomok induk may san. Oh. Tomok pasawara non. Gabi akong naparsawaran natin. Right. Jang nasal hata, adong bukti na to. Iya. Adong republik kita sa suhay dia bek puta na perjulu harajon. Itu, pasti. Molonya nak na baru na maratulangan natin. Yung arong foto. No may ni natarsurati na may kita wearing po. May sura iti may. Naman yun. Ay naso takas duli bay. Noon tubo dang anong boto. Wah. Sonari son di mahala. 5 teh. Nolon apake piti maya to masuk. Oh. Dero. Masuk mau son. Jadi ibarat na sa bodai turu no ang temusukan do nyon. Alana matulu sarik-saring di jengon dua nai turu. Oh lo. Temusukan di. Cepudi do ipamasuk. Alai masuk ke terakhir. Hah? Pemapaiton masuk ke terakhir. Yang gue bisa matusun atau nggak itu tuh. Alana cepudi ada pemasuk kuning. Tebok na teh. Mau na tuh tong tak bebe masuk ke haru karla. Matang. Oh. Kan? Nah, itu udah dong bisa. Dahulu pengalaman nyopung itu baru Huta Barat. Aywa mama tiki. Sesilidung. Dong do bagian nih, ya dong do dapok nih alon. Dia nak. Hal asidana dua hujan ini merperibet harawa. Semua doon. Saya ada doon. Om na situa ha si dabutar imah hitam putihan. Olo. Kawin mah do siamar baru Tabarat. Olo. Tuh mahon, situa mutih ha si dabutaron. Di situ buat Peter mati on. Oh. Amar baru Tabarat. Ya lah pom mamu se nel di baru Damarik. Ima rapi mana sing. Olo. Ima. Ada apa ya tuh sih? Olo.